Ngisuku mana kwekhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Badwana abahle basezulwini. Lensizwa eguqe phambi kwenu eyakwamthethwa. Yasiyabizwa ngegama lasezulwini othiwa umvangeli umthethwa. Zehlukene lezi zinto ezimbili. Umvangeli wenza okushiwo ushembe. Umthethwa wenza into eyenziwa umndeni. Ngiyayicelele ke eMaNazaretha kuNkulunkulu ukuthi ngingabe emkhulu ngaphambi kwebandla namaNazaretha onke kodwa ngibe emncane. Ngoba umsebenzi emningi ubaba uyeza. Inqolo umlilo yangena ngomsombuluko. So manje kufanele ngibe mfishane kakhulu ningaphatheki kabi. Ngoba njobe ubaba eza lapha kini inhlelo zenu nani zimkhakaza zimlindile uThixo wakhe. Nginibongeleke abantwana balapha ukuthi naba nawo amehlo kubona. Kukhona abantu abanawo amehlo kodwa bengakwazi ukubona. Indaba ke ithi uyabona umuntu ofuya inkomo nezimbuzi nezinkukhu nomuntu ongafuyile kunomehluko. Ngifuna mina uzibone wena ukuthi mina ngithini. Uma umuntu efuya inkomo akame eminyango abambelele ebuke phezulu uphuma aqonde esibayeni afika beka izandla ayibuka abuya yobuka izimvu zakhe abuka yonke imfuyo yakhe ebese ebuka ukuthi zidlile izinkukhu. Lo phuma beminyango uvela hamba yakwa Shoprite noma kwa Spar ayobuka ukuthi ukhona 2 liter ka drink ukhona 2 liter wamasi khona nama-aphula khona nalezi ama-fruit abuye nakuphethe yona into yakayaziyo le ukuthi yena mayiphume nje ohamba othenga kwa Shoprite adla ama-aphula adla amasi adla yonke into. Bese uyamthatha lo muntu onomgcobe uthi akabe umvangeli noma akabe umshumayeli. Uzocabanga ama-aphula nabantu mayimabuka abonke ama-aphula anze yonke into ayithandayo ngoba mayingena esitolo ukhetha i-aphula othandayo. Kodwa uma ugcoba umshumalo wazi imfuyo wazi yonke into uthi mayibheka abuka abantu athi le yansizwa ayazi yama kahle emoto hawu ukube kunodadewethu ngabe ngimnika udadewethu la. Athi lo muntu ngoba yena ujwayele ugcobe inkomo ayipholishe asenze yonke into ibandla ke libulawa ngama-aphula. Ngithi kakini ngiyanibonga le ntatha ngoba nilibala ngama-aphula nase niyalibona unyazi. Nginenhlahla enkulu kabe kuningi engakusho. Thina ubaba emzini wakithi kwamthetha kwaNkosi yezwa wayifika inkosi yayifika ingene iphume ngale inkosi ilanga. Ubaba omkhulu wathi qhamuka umuzi mawusuke eMbonambe mawuphekelele eGibisile esikhumbuzweni umuntu endawo uthi eMbonambe kwamthetho wathembelisa la ngazala khona inkaba yami lapha ekhona. Uma ifika nje lapho uma amakrosini amabili ayasithatha inkomo 108 ngoba ufuna ngigijime. Uthi uma isemakrosini uyababaza ubuka emuva ubuka uThabethe ubuka ngapha uthi umntanami hey khona isikhathi esibi lapha siyofika uthi ngikhona uswidi omubi abantu abami ukube kuya ngami abantu amaZulu abengezukudla kodwa ngubona awuzowuthanda kakhulu. Uthi ke uyabuza uThabethe uthi baba Nkosi encike inkosi siyakubona ngani uthi mntanami nobona bayawudla bawudle uyaba noshukela bawudle bona sebewunweba senze zonke into. Wathi lo swidi ukube kuya ngama abantu bebeke bawudle ngoba kuyozaleka abantu abasa ukuphinda bezwe ngoba lo swidi umekiswa kabi namafutha etsha. Usho uBhombela abantwana basezulwini ekhaphe emaphosa ezosuka ayethemba limba useyithemba lembo useyithemba elisha. Ngiyangidabuka uma ngibona umuntu eyina zethe hlushingana. Ngivele ngimimitheke ngoba into wayikhuluma uthi indlondlomo usuguqabadela umlethe umlethe wayikhuluma wangananaza wathi kube kuya ngami abantu bebeke bawudlela uthi kodwa ngubona bayokuthanda kakhulu. Hey ukubona nawe ekhaya. Ukubona nawe ekhaya ekhaya emzini kababa
ngeke babize ukuthi yabona makawadla uShephisi hamba uyohlambuluka. Hawu baba, hawu ngithi hamba uyohlambuluka kumshumayeli usho ngiyahlambuluka ngidla uShephisi ngoba uyidlile inja ingakho abantu bengezwa. Phela ushamba kwaqamba mama Nazareth. Amen. Ingathengwa ngubani ezonweni zami angingathengwa angikhulumi indaba yomuntu kodwa qaphela ukuthi bawukhonza ama-aphula ukhonze zonke izinto liyadliwa ifruit kodwa uma ujwayele ukuphuma esitolo uhambe yoma uthi ngiyesidala kwaSpar ngiyothenga lezo zinto ubuye uzidle ayikho into ozoyifundisa abantu ngoba ujwayele ukuthi wena uthenga into edliwe kuphela. Namhlanje ehlonze ukumkhonza uNkulunkulu ubhombela efika indaba zakamthetho ungena esalini zabahlekwayo ufike uyangena uyahlala ubhombela ihamba iphele ethemba leshi iyaphenduka ibuke emuva ithi mayithi ibuke emuva ithi mntanami ithi lalela ithi ngize kuwe ngizobeka lento into yami ungibekelele iphasela lami ndiyothi mase ngibuya sengiyinkosi ehlanu mntanami sengenza lapha ngiyofika ngithathe iphasela lami bese ngiyalisebenzisa akekho wazi lokho. Wacabanga ukuthi unyazo lidukile into elihlezi la. Awona umuntu mayithi usathi unyazo uyaphikisa noma usala nayo anomgagda maNazaretha. Yathi ungibekele mntanami ngiyobuya sengimncane sengiyinkosi ehlane. Yathi ungibekele labeka lahlala ehlale lesalwazi sabebhinyeka singebhokisi encane bayawazi lababhokisi anakhandwa ngamaplangwe amahle lihibhulukwe ligoqwe kahle bantwana basezulwini. Yathi uma sifika uthatha udlalo zasiyama lapha ethandaza yasibheka ngapha inkalo zamakhala yahamba oqale kwesibili yathi masibuye yathi imana mntanami yathi manini lapha yathi khuphuka lapha gejima lapha uzofika umthweni wahalibhoma ngalena uzofika salwazi hleze eminyango asaboni kahle emehlweni ufuthi usefikile lo wabeka ibhlukwe lakhe. Yasegijima bafathazela bayibafika khona bathi basisazi siyanduluza sithi batabami nithini athi hayi sithunywe uShembe uthi asizolanda ibhlukwe lakhe uthi hawu mntanami lona ithi akazolanda ibhlukwe ungakanani ngomzimba. Bathi mncanyana bathi kunjani umlomo wakhe bathi akakazela wathi uye owathi uyobuya eseyinkosi ehlanu asesigaqa ngamadolo sesilanda ibhokisi laso aseliyasibamba aseliyamnikeza aseliyahambisa wathi nathi ibhlukwe uma ifika unyazi lugqoka ibhlukwe lase kangena ibhlukwe bathi thaka lahlala njengoba lunje phawu wena uthi asilandele bani ubani lokho simlandele lona osafaka izibuko osahamba ngegolfra ubani lokho simlandele.
lafike lahlala ibhuluka waseyilungisa uBombela wasethi batabami ngicela nibe munye lapho kwaMthethwa ngicela nibe munye wathi kubelele ibhuluka lami laduka ngabe kuphele konke umnazethe kwaMthethwa. Yabona uShembo maya esendaweni wona amathela unikele kakhulu uyagada ukuthi ungaphambuka ungakhubeki namuntu njengoba beza njena kade ukuthi ungacunuki ukuze ukwazi ukutoma umuntu uhambe uyofaka ekhaya. Kodwa uma ujwayele uthenga ama-aphula nobhanana uphuze udla amasi uphuze ikhokhi uzokhohlwa ngoba uyabusa. Yabona nje Shumaheli ngibona insizwa ziyasebenza. Hayi kufuneka esontweni ungathi uma konobeke kulapha seyinoloku nibibinyaka hayi wathi uShemba kusebenza abashuma cha kadana abashumayela ukuze bengaduki. Nabashumali basikade nathi. Yabona yini ngigadela impela lezi insizwa kakhulukazi. Ngiyayazi nje ekhaya iyahlonipha ngufakazi mase photha lingalwi nisimemeze ozamvangela umthetho ozamfundisa ungubani siyofika sihlale la simlungise angaqheli kini futhi ngamthathi ngona amanibona nithi baba mshomana uhlale la sathi kasaboni kahle ngikhokhela ihlala lapha uyabona nangu umntwana uyazi nawo ethembele ngoba usekhaya umkhokheli nomshumayeli bangabangani umkhokheli wakithi ngithi mina uma uzokwenza izinto umkhokheli engazi umshumayeli mina nginelungelo ukumisa umthetho awunandaba ukuthi ulava udali ngathi mshumayeli uma uzophuma uhambe mkhokheli ngihambile ngisendaweni ethize uma uthi ekhaya makufika umuntu mkhokheli noma kufika umgcotshwa wotshela umhlambululi enza ukuthi umthetho walalibanda njengoba kusetshenzwa uShemba ufika abuza bengekho namadoda uma ungekho umuntu nathembelini. Yabonga nje bona niyalungisa nani nimile ngiyakhola inkosi ngibusise bese ngilipha isibusiso sokuthi anidukanga amen phela ngabe ngifike la hey ngibona ukuthi hayi la kuyaliwa lapha angike la kuliwa khona ngoba uShemba mina ngabunjwa uqobo njengoba ngila wayese umama wayesemile ezeli intombi umkhokheli enqabeni wazala insizwa igama lakwathiwa umuntu kayise eyathi igcina isigula kuthiwa iyothwasa ngapha wenziwa kwento wahlinzwa ikhanda lisuka la laze lokuphuma ngapha kwazophuma ibhungane ekhanda asilazi qhamuka ibhungane wase kuba yimina mina ngiqhamuka sekumile yonke into uyahamba eMatuba omama nobaba baye kwaBhekuzulu ila mabefica bafica inkosi imile inkosi ila ngebe eminyango ithi hawu mntanami uzofunani lapha uthi hayi baba sekumile ushubaba usemile unkosikazi bawo ngisabona uthi sekumile eyakhe ingane lo mama isentabeni yaseNtakazi ngoba lengane azoyizala iyolokhu yenza umsebenzi iyobi wenza nami ayizukwenza okunye kwehlukile. Uthi baba wathi awunganikele emkhombeni isentabeni eNtakazi noma ngicotshwa ngoba mshumayeli ngagcotshwa entabeni eNtakazi kwathi kweshiwa nje kuye ezantsi ngaze ngigcotshiwe noma sengizoba mvangeli kwathi mangifika wathiwa loyana mkhuphuleni lana mbisetse lapha wabizwa babe khona bakhoqele nompanza wathiwa lo umvangeli manifike ezantsi nemlethe endlini ngaye ngangena endlini othingo wabeka isandla udala basezulwini egumbini yenza umsebenzi mayibona inkosi yamaNazaretha. Kodwa kwakusho inyanga yezulu eJudiya ngo-1983 yathi lo umshumayeli wami kade samgcoba akakubekiswa umuntu angizange ngikhonzelwe angizange ngivotelwe kodwa kwathiwa nje lo umshumayeli. Uyabona into enjalo namanje angaze ngigudluke lokhu ngama ngamalapho ngathi mina uShembe engiyeke umbona uShembe oshuwa ngabantu angimfuni namzala ibhama onyazo lumenyezo khona amadoda ashona phansi athi wadla mdu athi lo muntu uthini bonke labantu bangale ngaphesheya bahlezi khona ababa thathi sigiyo thina sijabula babeyichochela kanti bayasibona ukuthi bebekhandani. Ngithi nina la ngizonibonga ukuthi nibe nenhlahla la amen nize ningaduki amen futhi la uma ungaduka manje sengathi ungavela wakhela iphalishi uthwala iphuze kuze uyoshona la ungahle ngoba lento esikhona ngikhuluma ngakona lapho phongolo inkosi izongena eKhalidwe yafika mse imoto ingaqonda nomzwe inkosi yabaSibiya yasibuka ezantsi sithi batabami khona isivumelwano engasenza lapha nakhona futhi uShembe umdala
uyabona uthi khona into yami engiyibeke lapha iyafika iyahamba ikhehla lenti ikhanda yaphicwa ngesagude lekuba kubona uphicwe kahle yafakwa phakathi uthi ubombe uthi unyaze khona into yami engayibeka kulowa musi esilehanhle ngathi itshekile esihlezi sithe yeyo mana zasemthandeni ushayamba uma behamba bayayidonsa la behamba bafika yafika bafika itolbhantshe enhle nolithatha unyazo loyivula ekhali ivule igqoka yangena ihlala kahle itolbhantshe usize onyazo usize kaBhombela usafuna namanje usafaka ibuke idemini usacinga ukuthi ngabe wena ngithi shembo usungikhumbule ngamphikisa uNkulunkulu uma ke washintsha uShembe nginamathela khona lapho mayibonga Nkosi yamaNazaretha indaba kaShembe njalo uma uzokhohlwa ukulalela nje ubese ungenzi vele ukhohlwa ukuthi usakhola asithi Matthew 24 verse 7 asithathe isigijime nje umbukele washe mshumaye 24 verse 7 6 amazwi ahlaphle niphikisane nje isizwe siyakuvukela isizwe umbuso uyakuvukela umbuso namhlanje ngekho ngabo ukuthi umuntu uxabana nomunye umuntu engazi ukuthi ubangani kuyakuba khona indlala nezifo namhlanje kukhona indlala abantu baswele imisebenzi abantu baswele salaze bantshontsha abantu abathanda ukuntshontsha kodwa ngenxa ukuthi balambile baswele akazi uzothanga ngani isinkwa ngenxa yezinto ezivukile umbuso ovukile uzowavukela ngisho Shembuqo nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo uma ubheka la emhlabeni yabona abantu abasagqoke ngithi usudlula ubuke nje usevela afaka into engaka umuntu ngoba ulambile ufuna ukuthi uzothi uma kuthiwa 25 rand noma 200 rand igame usukuhlale wena kodwa ngoba ungcwele ngeke uhlale wena lezi zinto zonke ziwukuqala kokuhlupheka namhlanje yonke lento lapha emhlabeni kuhlupheka umuntu ophuza ikhokhi kakhulu umuntu ophuza amanzi kakhulu umuntu ophuza ukuhlohla kakhulu umuntu obhema ugwaye umuntu ophuza lokhu uhlobo sekuqala ukuhlupheka ngoba uma ngabhemanga uphatheka kabi khona niyakunikelwa ekuhluphekeni nibulawe uyabona ke manje kulikhulu ukubulawa niyakuzondwa uyabona mawuzondwa abantu ungaphatheka izizwe zonke ngegama labo namhlanje uShembe mayiqhamuka babethi nakhulu namhlanje mawuqhamuka unyazi zonke angabona embazwana unyazo lusuka emizini omkhulu luya kwaJobe kunesihlahla ngapha okwakuthiwa kusesihogweni ongapha kwehlathi lasi babusulu yathi mayiqhamuka apho into kamayekisa yasishona lena yathi masibuya yasingena egalaji yasiyapaka yathi mayiphuma yasifika umgwaqo weqa uthi bese uphuma uthi yasivela imala yasibhekale yasivela phezulu ishaya imoto yayo kancane hayi suka baphuma bonke abantu abashova amaphepha ehlathini baphuma beza bazoguqa babathi ingcole yasha insizwa ifaka igindi idla inyama yathi iyawuhle umuthi le ndoda base siyahleka thina uthi uShembe udla umuthi abantu babona uNkulunkulu sithi nasitsizwa hey sibona isimanga thina sithi lo muntu ovela emontini wathi uqhamuka indlozi zehla zabuza ukuthi nezali lapha ehlathini phumani saphuma sigijima sasikhishwa indlozi yathi hey ngikhonzela unyazi mawuthiwa luzofika lelo hlathi laqedwa lonke ladudulela sala laba black ngoba unyazi lubuka ihlathi ukuthi khona inkinga la abaningi bayakukhubeka abantu babebona uShembe mabona ufaka ibheshi nje bayacasuka banikelane bazondana uma bebona ufaka bathina ziqhaza zakwaShembe hey singcwele ngoba thina uKristu simazi ngokumbona abanye bamazi ngokungamazi baze besho bethi alikho elinye igama thina sithi likhona ngoza kuvela abaprofeti abaningi bamanga bakhona abaprofeti bamanga namhlanje lababezindleleni abanye baze uyabona uma ethi umuntu haleluya wapasapha khona into fire ezandleni waqaphela neNazaretha amasithi wabona ukuthi khona inkinga kuleli Nazaretha seliyasheba badukise abaningi abantu abaningi baduka uyabona abantu abangale ngaphesheya abathandi bafuthu ukubuka umuntu omdlula ngemoto uyababona sebahlale bepholisha imoto njalo abasathandi badukiswa ngabantu ngokuvama kokona kuza kuphola uthando lwabaningi ngeke uma ubonakala izinto abantu bayithanda isiningi mfana kithi
isiningi ngathi ungathola intombi elogana uma uyedwa mfazi ucele kumama wengane zakho akupho isibili. Amen. Ninganqabi phela nani bomama nithi indoda yami le unganqabi okay uthi awu uyafuna ugana baba ngicela ulinde ngoba kungenzeka uthi uyagana ugana nonkiloyi. Amen baba. Uyawazi nonkiloyi? Amen. Niyawazi nonkiloyi batakwethu? Amen. Kukhona intombazana lapha esuka eThekwini ngeke ngisho ekakabani iyonyazini ngoJuly siguqe sihlezi kanje uma Linda nje mfana kithi ile ncwadi uyekhumbula ithini uyifunde omunye uzongifundela uMathewu 11 verse 6 omunye afunda uTitus 2 verse 2 omunye afunda uLevi 19 verse 27 omunye afunda abasaGalatia 6 verse 4 angazi ngabe ngiyasho kodwa ithi lentokazi ithi baba ngiyagula kunento enyuka lapha manje siyaxabana nomyeni wami uthi inyuka lanti ikhuphuke njalo izizongivala uvalo bese ngiphelwa umoya yathula unyazo sezulwini sihlezi kanjena epulpit ngaphathi ejebheni emhleni ithi hawu Ndlovu uthi baba gijima usela abezundlovu athi hamba umfunela amanzi ngiyalibona lesipapa lithiwa yi500 bahamba ethi busa la wambusisa uthi hamba nale lamakoti uyena ingale ngaphandle lapho kubhavela khona obaba ushembe uyasibona noma sihlezi khona sibhava kuyo uyahamba wayefika ngale ngaphandle wayeba phansi kwesihlahla wayemnika lamanzi waphuza wathi uaphuza waqeda konke waqala lo mama wenza ukuthi aphuma amagweba angagcwala u5 liter wasuka uthi umshumali buya ngapha kwakapheli uthi akwakapheli abuya ngapha eceleni waphinde kwaba yisosoloko waphela amagweba uthi uzwana umshumali uthi ayikushaya umoya wathi asambe sekumnikazi wabantu silandela inkinga hayi sala udla amagwava uhlazi lokhu ukushemba uthi sibuku because ubuntu hosa nawe una uvulelwe ngisho amasana yathi uma ithi yafika yasiyanyakaza esitulweni into kamayekisa yasiyanyakaza kancane yathi usufikile mama wathi sengifikile wathi uzwani wathi guqa lapha wasithi khona amafutha athi angakawathengi baba wasememeza umtshali bisala umtshali abusa amafutha ladana amanye amanzi wabeka wasithi mntanami isizwe uthi hayi baba ngiyeswa akusekhona ukushaya umoya uthi yasiyabuka le yasibuyisha izandla phansi yasithi ukuhlehla esitulweni yasibuya ncipha yasiphinde yambuka yayisithi mntanami uyini ephumile wathi baba kuphuma amagwebu baba amakhwe angawazi uthi lalela mntanami lawa amagwebu yila madoda obuqatshulwa kuwo indoda nendoda idlula kuwo yiko lokufa bogulusa athi bakakohlule kuwo wathi kamagwebu mntanami besikhipha amagwebu ukufa kudala ukuthi uhamba uqatshulwa yiwo wonke amadoda indoda nendoda yokuqala iyafika manje izofuna amathayo nesibili izofuna wayo nesine ukusho unyaze lokhulu hayi ukuthi asixoxelwe yazi ithi wesithathu manje azadlula ku20 amadoda amathathu ulokho kufa besithina abashebe sesokulapha hamba inkosi inkosisi hamba usosindile isezwe intombazana yathi uma injenga lapha wathi woza lapha wasiyazi wayesethi yona le ndodo xabana nayo wayithatha hayi baba ngayithola khona lapha eThekwini wathi uyakhala umfazi ekhaya uyalila wena hlezi nendoda yabantu la usacabanga ukuthi wena silandela inkinga ethandwa uwe la lalela insizwa ayacinga amathako komhlaba phela ukuthi uyisoka qala lapha qala khona ukuthi shambe ngiyazi ngaqala kwaMpumosa ngeza kwamtshala ngeza kwangobese ngeza kuphi ukuthi uyisoka qaphela uqale kuphi lapho uphuphuhla khona athi abakhona umuntu nomuntu nendawo yakhe yakhe kuphi nawe sisi uzuyilungisa Jeremiah 4 verse 8 uzuyilungisa hayi khona funda mfowethu funda Yeya entuthoneni wena uvila phansi. Ukhona abantu abangamafila abangafuni ukwenza lutho. Uthi wahlala suka namhlanje hambe yobuka intuthwane before kubuyibulale. Obonisise imhambo yayo ukuthi hamba kanjani intuthwane noma ziyahlakazeka noma ishawula yini. Uqonde. Bese uyaqonda. Ingenamholeli. Lento ayinambasi. Nambonisa. Ayinamuntu oyikhombisa indlela. Nankosi. Ayikho ngishishifu yakhona wena unenkosi unenduru unephoso unekhansela uneme kodwa wena uyaduka nonyazi kodwa usaduka. Ehlobo yazilungiselela isinkwa sakhe. Uyazi ukuthi kuzofika isikhathi sokusizi aqoqa afake emgodini ahlale asihle badaba. Enkwindla ibuthe ukudla kwayo. Iyo sekufika isikhathi ibuthe ukudla kwayo yenze njani?
wevila wefila awuphinde kancane kade uphakamise izwi wevila wefila olala kuze kubeni uyolala kuzwala imali iselfoni empedeni ingane izifuye ngo10 awuphuze ngisho itiko saza lilibele ifoni iyacofa nomama wona ekhaya ukudla kuze kushe ulibele generation sebelibele impewu sebelibele uzalo kuyasho ukudla endlini indoda iziyophekelwa ngabanye abantu yona ihlezi ulibele ukubuka yonke into engafanele lalela awuzukuthola ufundile ukuthola uma uyikholwa lezinto ezibuka lapha uyithanda kabi wovuka nini ebuthongweni bakho na uyovuka nini unobuthongolele kukho ubuthongo obuncane ubuthongo ungozela okuncane ukuhlanganisa izandla okuncane hey bakithi oze kulalwe Joba funda enye ziningi ngebizini obusisiwe ongabukeli ngami umuntu badala basezulwini othi mayihlezi athi mayibuka abona umuntu omubi angambuki ebese ebheka eceleni sebemukile yebo uJesu waqala ukushumayela kubantu ngoJohane wasethini wathi naphuma niya ehlane ukubonani na sebemukile uJesu waqala ukushumayela kubantu ngoJohane wathi yebo naphuma niya ehlane ukubonani na uhlanga luzanyazanyiswa umoya na ubuza umbuzo yebo nozaletha nani bona ibihamba laphana isuka laphana iphuma embeka ziphuma zehla ziyalena ububuthi wena leyo nto izanyaliso bani ngithi mangene homisi isibo ingungu mahlombe irore bisiphenduka ibheka nje la ha kepha naphuma ukubona bani na umuntu owambethe izingubo ezingcolileyo yini bhekani ya abambethe okungcolileyo kini yebo basezindlini zamakhosi lalela bafowethu namhlanje uma usaphethe ngikhuluma uyinazo usacija usayigeza insimbi ipolish insimbi ipisting noma i9 noma yini ipolish uyiphosha labani umnazethu uhlezi ku ukhipha irasi kuphi ifoto nomqele ohlezi ku akade uthi oh ani uJehova usufiki uliphethe ubhongo lwakho ulugaxela basha amakhosikazi angithi bomama iflebani iflale losawo manje lo sethe jole esontweni ubani lo sethe wathamba lapha esontweni ubani lo sethe gqoka lezi izinto uzophela ubuso bakho ubani eflebani Neflalelo unokhelibu yasho uthi lifulo ubani lelo sango ngoba zonke izinto iphethwa uwe uyawufika uthini umnikazi wabantu yakwenzani wena ozochitheka hayi indaba enkulu ithi zakwenzani wena ozochitheka noma ugqoka okubomvu namhlanje abantu nje bavele bagijima baye kwaPilate noma kwaWoolworth noma baye kuphi bayothenga izinto enjani noma uvatha igolide abanye bathenga lezi zinto amakoti la ekhanda abasayifa basho maye ayisekho insoyi ngaleni bangena bahlala lokuthi hey bashila bathi solo belungiselela usesontweni ufaka homu banekame ukhona njalo umshumayo usekameleni uyahuva ngabe uhuva ikhanda ususa amandla endoda oyisemkhulu sokuwabeka abantu uthuli nje ngamabuko
noma uhuqa amehlo akho ngomuthi bakhona nje bamekhabhile la mongathi stand up and have a look this uzofuqala bamekhabhile umekhabhelene esontweni uyiNazaretha ngoba umuntu omekhabha uyamazi nawo uyakuhloba ngeze yonke into oyenzayo noma uhamba kodwa awu wabona amaNazaretha asenjani asefana nathi abakuthandayo bayakudela uyosho umkakho uyakudela indoda kuyakundoda athi hawu yini lento leni yahlupha uthi indoda yakulahla baba kanti uwogcobe lento bafise ukuba ufe bakufisela ukuthi uhambe emhlabeni ikuyakwenza yami ntokazi phela iyafundisa umema ngiyafika ngeke ngiyangena ngizo sabazinjani lapha ngempaka imoto ngeke Yes, phasi intokazi ethe ibekele isiqamela esikhulu phela shawo because thalala ngathi inhlanga sengathi hawu bashika ngale awusi switch kagesi la buya ngapha ngangena emotini qosuzo hawu uyapha baba afika ngayihlaya nomkhokheli sabona sithando sa siyaphula hayi ngihlale khona hawu baba basukuya ngoba ngale khaya ngathi ngithi la hawu baba ngathi hey ngithi la banya besithi baba sathi uyafona uyabhala kalubuka Thethi ngasemfololini ngathi mama ngicela ingane yakho ulanda embuzi ekhaya iteleshi inwele ekhaya emsini kababa mayifuna ukuthi sagane imfundo ihambe nemfundo yakhe anginamsebenzi anginasitojet noshembe nginamkana ngifuna ukuthi angiphazamise kushembe uma senze izinto ezivumelwana la ekhaya sithanda ukuthi siyathanda sikane nami ngiphathe kahle nawe ungiphathe kahle hawu mkhwenyana ngathi ngibona imoto ubaba esala esefika naye uyilashela imbuzi me uyangena wenze njani ka me ayithulele nje ngabo me ngathulele me ino wenze njani wena yini wenze njani angazi mina mama bengihlezi ngezekhanda wathi kuphi ikhanda lenzelwa ngaphandle ngokumsebenzelwe ekhaya bathathe ekhaya bathi nasi imbuzi ngathi ibekeni ikhona lapha ngizoyinquma mangithanda asengenquma ngathatha enye ngaphinda thatha inyongo enye imbuzi nganquma ngamthela ngenyongo ngathathela ngathi la ekhaya mntanami mawuzogada ubona amakhosikazi engeswa nje ingoba asula inyongo yamadoda nenkathi uthelwa ngenyongo usuqinisa ukhakhaya lapha ekhaya usuyiphatha kahle ngoba nakho phela indoda yakuzama usuwenza yonke into ephambene ekhaya usucabanga ukuthi wena usuzogcina uyofuna umuntu udlisa indoda kanti umuntu odalwa inkinga uwe kepha khuluma wena ofanele ukufundiswa kuyisiminya njengoba ngikhuluma nje ngifundisa isiminya mshumayeli sengizovala ngikhuluma iqiniso ngeke ulithola uma ungalithandi iqiniso resign mfowethu uye kulapha abazodansa khona ukuthi abesilisa abakhulile hayi zashintsha izinto ababe ngabaqondayo abaqotho ngoba sekungabusa yashesha ake sibuze la awuphinde qala phansi kepha khuluma wena ofanele ukufundisa kuthiwa mshumayeli mkhokheli baba asikhuluma izinto ofanele sizikhulume eziyiqiniso ngokuthi abesilisa abakhulile akuthi obaba abakhulile babe benjani ababe ngabaqondayo uyabona ubaba uma engaqonde ekhaya azabuye ngo-12 ebusuku athi bengihlezi nomntwana engahlezi nomntwana ubehlezi nonkosikazi womuntu uzobulala indlozi zomzi wakhe ekhaya zobaba omkhulu bakho ubawuthandana nonkosikazi womuntu namhlanje nebukwenza kuyiyeke abaqotho ubese uba ubaba oqotho abahloniphekayo uthi uma uhamba nje uyabona nje basihalela laba abangabangona abasibuthi zaze insizwe kaShembe bafisa ngathi ngabe siyabathanda asikwazi bafowethu ukuhamba olanda ukandakanda kade wakheshwa ngesamasonto ampanje bosizokuza ekhaya ngiyakutshela inkinga uzokuhlupha usufuna ukufaka amasonto wasangena abaqinisekileyo ekukholweni bese uthi obaba baqiniseke ekukholweni uyabona ubaba othanda inkolo uthi bayitho mshumane bathathu sihamba aze lonto siyelapha ungafeli ukuthi hey hlala ngathi lo mshumane esigulela la ekhaya nasekuthandeni bese niyathanda nasekubekezeleni bese uyabekezela ekhaya hey ungathi unkosikazi uma ezintembe ekhaya bese uyadikila ukudla usenze mbize umjeze semtime ungcono kunoba uhamba umgubhisa umbukise ngabantu ubulala inkomo ikayihlo ubulala umkhulu wakho
ngoba uzothatha isinqumo mhlawulise at the same time avela abone ukuthi ngihlawulisiwe icala lithethe ngosekuqondile ukunoba hamba umbukisa ngabantu usuyamtshinga usihambela emapayipini exoshwa uwe kunjalo abesifazana abakhulile left manje shije ziku right ngokhe angathi angizwanga kahle abakhokhela uphinde kuthweni kunjalo abesifazane abakhulile sikhuluma nomama abakhulile la abahambe ngokufanele ubungcwele umama akahambe kahle ekhaya ungatholi isalukwazi siphuma ngama-address amabele aphume ngapha sifake into sesifaka inedress kona ithi hi go ngemuva hayi isalukwazi asigqoke kahle singafaki ingubo ezimfishane eziveza amaqakala size seqengete kwamadolo bangabi abahlebayo musa mama uhleba umalokazana wakho nawe bakuhleba bakhathala nawe usuhleba ingane yabantu usuziyibize ngesikhawundana esikhulu uwe ngoba nawe wayiphatha imali yendoda awuphazaniswanga ingane ayisakwazi ukuphatha imali yomyeni wawo umi ngemuva kuyohamba nini odoti wahamba nini wena bangabi izidakwa ungabonakala akusho kwamina yalo kusho iBhayibheli bafowethu ungabonakala umuntu useyayingiza ngeke yalo mina ngayintombi yakwethu emabili black label bafundise okuhle bese nifundisa izinto ezinhle nabomama abadala ukuze bafundise abesifazana abasha umama emdala ekhaya enenhlebo enamanga eqoqa ingane zamadodakazi ayibekela eyilahle zamadodana uzofundisana kumakoti bathande abayeni babo nifundise lezi ingane ukuthi ithanda abakhwena babo bathande abantwana babo ithande ngisho ingane zenu baqonde babe mhlophe iyeke baba siningi fala ngesithupha ngoba salifunda iyeke manje liningi ngabe ngiyalifunda kodwa sengibalekela isikhathi bathana sezulile ukuthi namhlanje yena ngithi wena osenza izinto ezimbi namhlanje ube nenhlanhla uthi uyongena umhlangano ethuthukeni ubuse utsheliwe iyeke leyo nto Amen. uma ungayeke ngoba unyazo lukhuluma kanje ngamanje ngiyanifisela inhlanhla ukuthi ushemba ifika ningawubanga umgidi layini ayizale ntombi ngicela emkhabeni niyambona umuhle umama wengena sikhwele umama namanje akanaso isikhwele omama babe u6 nje wayehlalela nje umama babaquza ngapha umama ayijulele nje ithi inkosi la ngamkhombeni ngizokunikeza umakoti oyosala naye emhlabeni ngeke ngimenze umkhokheli kodwa izingane zakho eziyobe zaye lo mama ngiyozenza sibe ngabakhokheli ngiyozenza sibacotshwa ngoba ngifuna kube umngakho lamakhosi azamanya ukuganile azoshesha ahambe emhlabeni usala yena edwa namanje le ntombi yagcina ngoba ngifike nayo nibona isaphinde phela ngabashili shawu umgidisi uhloko omakoti babiza ihlala ayibathethisi ithi usana batha bami ithi niyabona lena imbali eniniwe ushembe iphatheni kahle uma ingenzi kahle ithi wemntanami awushaya imoto uselapha luwile uthango ngithi ngiyafika athi wemntanami omakoti bakhala ngokuthi edawa baqelisile mama athi abakulungise ngithi ngiyabonga Dubandlela amagaya inkomo sengilele bese ngiyabonga phela seyasekho baba ngisele naye umlahlelani umama wakho ngoba usigana omakoti esikhalaqala ugcine umthengile impuphu umama wakhe kawumonde ngoba ugane inkinga ukhona amadoda agane ngosatase usebethola izintshula kusazi bazonjani akasazi uthi ngizako bona umama athi hey uyapi uma ubamba indoda ingaye ekhaya kubo ngizwani ihamba emhlabeni uyahamba ugigima wonke igolile idedeli ekhaya uhambe napho ethi sikhomfa uphe ukudla upheka amadombolo wenze zonke izinto ubuye kwekuhle bathi hawu siyabonga makoti uhambe kahle emntana womuntu nasi sibusiso ubuye naso mayibonge Nkosi yamaNazaretha amen ngithi ke mina lapha ekhaya ake sithathe umthetho ngobuya ngeyilanga supho ngoba siyathethiswa ngathi kwethu benza uhlala nje ngiphinde futhi emini ngoba imnandi ukuphinde kodwa ngenxa yokuthi asingahlali indawonye sesathuwe ukuthi uhlalele into adlula bengizohlala ngoba kunezingane zami nje ukuthi sesanda neso ngihlala kodwa sezulwini ngoba ushembe nenza intete ade ngokubuka ku TV lo musuku nenza intete inkosi nibusise wenza kanjalo lesonto waloba ukubona abantu bebanga umsindo lokhu nanihambisana napho kuphuku wophuma uqola 97 amazwi ahlambe yokugcina sivale ngoma esithathu uShumayi bani lo seduzo Shumayi lo umbatha futhi ingoma esithathu wasovala nga 97 namasahlambulo
nika 97 namasahla nika okuhlakaniphileyo wohlakanipha yena hayi ngimfundele lithi oyalisedeleni oyifunde kahle amazwi ahlaba izagane ezoyiphethe lapha angifundele ingane zesikole mina 97 amazwi ahlakanipheleyo 79 oyala isedeleli awenze nje ke mngani wami ngicela nawe aphenduke ubabuke yenza nje oyala isedeleli awushaye ingane ukuthi ngoba ukhona abantu abangazi ukuthi umthetho ukhona ezandleni zakhe yes start oyala isedeleli ya uzuza ihlazo uyabona uma uyala umuntu owesayo ugcina nawe aza kunyanye lowo muntu ngoba uyala umuntu ongaphuwanga isibusiso okhuza omubi okhuza omubi ububi kuyena uphenduka ube mubi kuyena uma umyala ongayali isedeleli ya funa sikuzonde ungayali isedeleli funa sikuzonde khuza umuntu ohlakaniphileyo kuze umuntu ohlakaniphileyo nawe wokuthanda naye futhi uyokuthanda nika ohlakaniphileyo nika umuntu ohlakaniphileyo ohlakanipha yena hayi niki bathani mba vala inkosi ekubusisa Amen. Manazaretha makhosazana singane kaShembe ungasonele emotini edimile izokuyisa futhi ifoni ngoba kade ufunda phela uthenga 10 wenza zonke izinto usukuphi lapha ke iyeka phela manje ungabe nayo indoda yakho uWhatsApp nobani ngoba ukacelwa nikhona abadawethu ake nishintshe ke ngane zami niyifa likaShembe lithi mase limemeza unyaza iphuma ngapha siyibhekele yena bese ebuka emuva abese kuvuhla afana kunoma ubani ngiyanicela badawethu msana ukuwa seniwile bengizosho ukuthi kwawa kanjani Nkosi bose nikuswile Nkosi bose siguqoba ngcwele Shumayela baba ngoma esithathu